Tugicokera ministry ya kithomo ni rombi na gitio gutonyera na guteithia Aritwa baria bagwatikanite na gukirimanwa ni MBURA onde betereta kigerio kiao kia muthia kia mababa baria bagwatirite kithomo kuma ntere cha TIGANIA baugite kuriana baringikite ni MBURA iji hire yambirite na kuoneke kimataure antu kuiguita baugite kagita gakaingi mpumi cia nthi ni cithagiro ikioneka kuma ntere untu buria bwijaragia na mathina jathano inkatha wagage karia na kinya MBURA nene tere gukujirwa kagitene gakamukirwo mithika gatumenyithia nkurukia barabara ira chiku link mwanka nkurare primary school twarama vision academy na other schools around chonde ngwitikia ijitete kwa affected tukuria rainya ni atana baita batina uniform barabara itweka ngi chonde school iri around baba itete kwa administer KERIO kuma supervisors arimo principals itukuria raina baitira na to ba prepare KCP maguyo yonde yedrete yaitana roi na watu kabate ni ko so to ina to actually to kuriski bombe kinya ko miss cherio kinya notes chongo ira batire ko rivaisira cherio chejire trena roi ni ugwa bwa karibatwara mamwankene yo wandi ya kithina thwana TIGANIA West baikirira na bao barababati ko bwithia IGERIO batangaratanui makondoria yara yaunukirite njeti yao nende moya nikirero mantu ya uchumi na mwambiriria wa ikundi gitekia kithirikari kia TVT ndaitari Sara Kilemi na rombete thirikari na rwangirwa kithomo unkumira na ruotira na baba tutira IGERIO BIAO ndirona yo ndurutere rwa mbaringu bamwe baraurire inyambuti ya wiga yana banonto baba akuluka abetu baba yonto ende bameru imibango ere kutuyenio ike ya gwetha nio thirikari tina mibango yeu yethe agithei county government kana national government kinya batu turi atongeria itobweri kuona na atana bau bakabwethirwa KERIO kithe akaba igwa ina center ere agwena bo ba change nya center kinya ko wane osensia center ya KERIO ikaba ya change antwana batu bare moiweta kubwethia KERIO na babwethetie miaka ena kana miaka inana skuru waya ile bagwe bana bo batina bya kuria meche yone akamatirwe ndenda kwa pio kiria meru bonde na bari families ira cionthe nyumba cio irakamatirwo into bio bionde biakamatwa na rui katuicio mietu ingwa tuone na ata tumbekio batethia urabatethia murengeti urabatethia na mabati ya waka nyumba cio ira iretere na rui kana inya bia kuria ana baba ka traumatized na te kwenda ko kwithira baina urwiro fulandete na te kwenda ko kwithira mwana ayokiretwe ngua akayokirwa notes akayokirwa into bionde iroi itromenene mno so nkiuria the county government and the national government representatives batetherie mechiu bakikisha na bauba usetro ya na bange kenda batikethire baina trauma yombekio bawate itarire KERIO itega affect results tio kinya bethe ikuthamwa au baigwara kwina relative around na uthukuru bomba kubwethia KERIO that should be an emergent thing to be done you the first priority ya kuona ana bawigwa ndo arabagethe abakirieretie na muno barirwe nabo atongeria ibabaririe no ndu bamobomba kuria ndi thineri kwende ni omwanka mwana gethra akiri itetuliete itantukwira kubwethia KERIO nkuruki bawete chukuru cia ndwandani romberi mathina kithombo ntubutuma mpumi gaitana mbere kwa bandaroro eto irwethaira ro affect manto amainge mno rira kutina mpara kwina flooding kwina insecurity of which insecurity thaira ikuo throughout so nkiromba thirikari itetherie skuru na for example na kinto ya antiship nonto chukuru ira nyingi ite na antiship na arimo baraba inge batenda weta skuru cia Rwanda ire ite na antiship so ana baba inge ba kwethira baina nya understaffing skuru nyingi chikwethira cie na understaffing na performance ya skuru ekethire rende then TIGANIA East na West mbere ni twari na history ya lead education results lakini thai twetete twichoka na nyuma so nkiurinya stakeholders te lazima mantu yonde ya bwithu thirikari stakeholders baraba in the community bawatane twaleli na tuterete njira inana babe to baterete njira na irombare antekire antu baraba ingete njira cia ndoe uketha wingete rweru te akulukire mwerene yo yetara uoko bwithia ndamu ya cia rweru unkuma nyumbe muntu so twenda kwira antu no ntu te akwindinga irathira antu bonde baba entere cia mera
ibete bone kithia mere ukweyo ikiri kithia kwithio benjete kithia inguba kenda rweru takuluka kenda rweru kuluka na no twingwa twatuma rweru likamwere aritie gitara kiatho kia graduation ecukuru TVT Education Center na beya akwa wabia kuria mwanka beya tona na bakuingia toria atakauria arimu bo baritana gutebwa twambiriria na batano bendelea ba 10 irua retu inana nkurugi ya 150 nkiripotera Weru TV kuma TIGANIA Mbeta wa Mukiri wa Mithika.